me conectando con Nuestra Señora de la Claridad Mental para ver si me da un mensaje para enviarle a estas gentes de la ciudad de Madrid, que los atopo un poco perdidos por los senderos de Nuestro Señor. A ver qué me di. Qué agradecida estoy. Nuestra Señora me acaba de mandar un mensaje para Díaz Ayuso, que deixe de darlle tanto uso á cachola, porque ella non está acostumbrada. Eso non é unha función que lle viñera de serie, é unha función que quixo implantar agora co novo software, pero que non lle vai. Faille mal. Díaz Ayuso, si me estás oyendo, por favor. Don't think tanto, que te vas. Explosion, your mind the explosion. If you seguir así, ¿ok? Bueno, además, tamén quería falar para esta xentiña, veciños teus, sabes, do barrio de Salamanca, que a ver, aí xa me teño que poñer un pouco nerviosa. Porque como vai estar esa xente? A ver, como vai estar ben esa xente se vive nun barrio que se chama Salamanca e está na ciudad de Madrid? Esta xente ten un problema de ubicación grandísima, que non sabe se está na Comunidade de Madrid ou en Castilla-La Mancha, e vivir con esa ¿cómo se dice la palabra, Ardia? Incongruencia. Vivir con esa incongruencia é malísimo. Pás cabezas tamén. Entendedes? Entonces, claro, salen. Tamén escoitei ao señor Almeida, que se non é familia do meu amigo Gustavo, xa se lle nota ben. Ou será que lle facía falta tostarse un pouco máis, que quedou un pouco blanco, e o mellor ese grado de tostado é o que lle daba a maduración tamén del órgano encefálico, non? Porque, claro, acaba de decir que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. También las caceroladas al rey se permitieron. A mí gustábame decirle, señor Almeida, el de Madrid, mira, a cacerolada ao rei, eu fíxena, hasta lle fixen unha canción, que era Juan Carlos I, queremos el dinero. Quedoume, vamos, soy la poeta que lo peta. Bueno, esa cacerolada fixémolo cada un no seu balcón, sabe? Non fomos a xuntarnos aí como a un rabaño, porque tamén es poesía, esa gente ricachona, de clase alta, que anden arrebañados como las ovejas, es poesía pura, chica. Bueno, para los que estudiasteis en la Oxford University o en la Cambridge, os dijo, don't go to the road. In this moment, no possible. The road solo only para go, buy. Pois si vos non comprades, vos non facedes a compra, as tiendas caras están cerradas. Don't go to the road. Directamente, vale? You go the road y for wow, make the peace. Y poco más, ¿vale? Bueno. Que vaya ben, que boa falta fai.